Kalaina hambai jeng tini cini party IPF ti tai cini joto allied organization ngai cini central level kokchap layai jeng cini party IPF ti ngai kaisa press meet khaina ni bagai jeng nangka tamni bagai himba usagango cini kormi korupsano police rok arrest khaika cini romjagnai kormi ingkha borom gnang Pradip Dev Burma khamalung amchaini bono ahaino mini kuno dos krijitui police rok romai bono tabo bongni custody o tonjak ebong jeng abono tiyoi police rok bai malaika je jaga malaina nangmani joto jaga no malai kok salaika bono non available section rok rwoi ni dus borok tutui ahaino unumani romai bono borok ষড়যন্ত্র khlaiei hekeba kaisa mitha mamla khlaya goi arrest khlaiei tabuk bo bail dia non available section kai tanmani abo jeng belai khaino khakhamka এবং চীনে আইপিএফ টি পার্টি ni hwngai jeng obonotiyoi bwskango 9 tarik 24 ঘন্টা ni bonda koknani bagai wansukhlaika 9 tarik phung 6টা ni simi 10 tarik phung 6টা jara 24 ঘন্টা khamulung elaka bon china IPF ti ebong chini joto allied organization nungai jeng obonno success khlainani bagai jeng joto kisu chini party ni taraf theke jeng initiative najakha ebong o jagao o bon ni andaro chini gari je corona virus relative joto chini activity abo bon ni phataro tongnai nini bithi birai tai fol tai military car police force ambulance obahairok bon ni outai ni baire tongnai এবং bono kono office gari gura dogan pat clock jaglak clock manglak aba heke 24 ঘন্টা ni bon jeng chini IPF ti ebong chini allied organization ngai 9 tarik phung 6টা ni simi 10 tarik phung 6টা jara khamulung elaka pura nakabondi unai abono tini jeng chini main tini press meet khaimani